Faitau le tua nei taia. Matango fia nei aso. Amen. Faitau atu le tātou I kālesia. I lau au ngō fia mai ma tātou awai fatasi. Le tātou tāpua inga I le tua. Ia masanina o whalongo I whamatalanga tangata I le fia o mai le lotu. A whai lose whaupunga whapea. Wa no wha o ia ma e whaleanga oe. Nanga o le lotu e le o se whale. O le lotu o oe ma. We are the church. So when you say that you don't want to come to church, you are speaking against yourself because you are the church. You are the body that the Holy Spirit dwells within. Amen. Amen. That's how pati mo Yesu. Amen. Yalele. Ya faaftai le tua faaftai o lia lea wa tātou mafuta e nei tai au vi yalele. Ya tātou manatua peo ia le tātou talo. Ia ngane lei le tua ma ia tātou toa pēra na whamalolonga. Ia te ia. Ia o se whamalosi o le asole o le whamantunga. Ave Lau Tusi le Tusi o Luka. I want you to turn your Bible in the book of Luke, chapter 9. Ya o se ni upu masani na e whalongo ai. But o te manao o te tautarangia I le taao le nei. Ono le tātou whamantunga. Luka lana matau puiva. Luka lana matau puiva. Alona fayupu luas fumatolu. Let's look at that verse 23. Tusi Luka. Amen. Maua lau tusi whai mai vihia le lei. O upu nei o upu Yesu. I eile mafu anga wa whai a Yesu I a upu. Tō tele tangata na lātou fia I loa po aile tangata lea. Tō tele foi lātou na manaoe e muri a ki riso Yesu. Ai me te tau ona whaia le tangata. Pea whaia fia muri a ke riso Yesu. Let's read it, that verse 23. Tātou Faitau ma iai Faitau ia. Wa whetala I atu ia I tangata uma. A fia muri mai se tansi ia te au. Au ole ususai o ia te ia. Ia Ave Lau I like that. Ai se si fia muri mai. If any man wants to follow me, need to deny yourself, take up your cross, and follow me. Amen. That's what you're supposed to do. That's if you want to follow Christ. O te fia maya se mata upu po se me wha au tu ai le tātou
tarangoanga I le tae nei. Ave Lau Satauro. Take up your cross. Now notice if a man to spaya, if a man to spaya, you die on the cross. Jesus said you need to carry your cross. Just carry it. He didn't tell you to die on that cross. He said for you to carry that cross. How many? Not just one time, but every day. E amo e Ave Lau Satauro I aso Faitau. You get up in the morning, say, Lord, give me your strength so I can carry my cross. Amo le Satauro. E le o fai mai Yesu e te alu e ke maliu le Satauro. A fai mai Yesu Ave Lau Satauro. E wao le Satauro le na maliu a Yesu. Le upu le Satauro I le Satauro, the cross is a metaphor. It is a metaphor for suffering and pain of following Christ. O ti ngā ma whaingata, ma puapua ngā, o le ola muri muri I a ke riso Yesu. Ala tātou wifa ma te talo. Mātou walawatu le tua I a toi. Mātou whalongolongo le tua le Faitau wina o laua fionga pa ia. Anga le lei mailo o fio I lau whanau. Ia malamalama ma ia manino laua fionga le tua. Ia mātou tangata. Ia fso ni mai. Ma ia anga le lei le suafu Yesu. And all God's children said, Amen. Ave Lau Satauro. Carry your cross. It is a process. Carrying the cross every day, it is a process of transformation. Or the transformation. We can transform. In needed, I told you need to be transformed. Now you can be saved and born again and not being transformed. In order for you to be transformed, to completely change, what you need to do, you need to carry your cross. Amen. There's a lot of people that say they are born again, but they are not transformed. And they're a swinger. Or the meatas. Menata wai upo Yesu. Or the amo le Satauro tangata yaso Faitau. Amen. E mawhai ai o na ui oe I le process lea. Ina ia matuai sui ai to be transformed your life. Transformation, that's what you need. Need it, that's all. How many? You need to carry your cross. We get to tell ya te oil on the side. Now the only person e pa wana tangate yai le nganga lea e fia e amo lana Satauro o le tangata e maua lalo lona loto. O le tangata wha maulunga e le fia fai le mea lea.
A tangata e loto mawalalo. E fia o ia e amo lona Satauro I aso fai so. Amen. O sea e vai tangata e fia amo lako Satauro. Ila kira ngo fia so tangata lava ele fia amo le Satauro. Ele usustai. Ele famaongi e pa ye e au makaka. Amen. Amen. Amor tangata fia e amo le Satauro e kumu le famaongi e kumu le fia ia te ia le ono sai I ti ngā mawhaingata o lea lava me o mai a te ia e le sui ai na tangata lea. Amen. E le o whaimai Yesu e ke ngofo ma ave fursa ka ulo resi kangaka. Le whaimai Yesu e ngofo e maamo lau sa ka ulo. You need to carry your own cross. Amen. Winga te tauna ia te oe mea tau lea. Le ono sai, ia te oe le alofa, ia te oe le whamaoni, ia te oe le fia. Just go through that process in order for you to be transformed. Amen. O ila tatu te maua mai eila ongore, o le ola whapa ia ino tangata, le mawhai o na o le tūlanga, o le ola whapa ia ina, pe a whai e te le fia e amo lau Satauro. Ale upule Yesu. Mai o so sesi lava na te le fia e ave lo na Satauro, ma muli mai a tau, e le au ngā ia tau. Le ngā. Amen. No use. Antangata fia amo le Satauro. Ma muri a Keriso Yesu. O ia nā lea o le so o Yesu Keriso. Amen. A so sesi lava ele fia vea lona Satauro ma muri a Yesu. Fa mai Yesu ele au ngā. Mai mau. Amen. Ngal fai mai au ie fauleinga ele fauleinga. There is no transformations. Ele o transform leo langa. O le mea kuaia. Amo lo Satauro. And I think ole mea nalo o whapenana na tūlai mai temi leo o tātou iei vai temi nei whaingata. We overlook these things. Overlook a kako simplicity there o le duspaia o me whainga o fie o le APC o le duspaia. Amo Satauro. Ai kako ke manga kako ke o I me maululunga ai overlook kako me ia whainga o fie. Amo Satauro. Iaso fai so. Amen. Sea e koe vai ngisi fia. E amo ngi Satauro. Ine ne. Ai whainga o fia. Ia wane ngale te tātou I eiti ngā mawhaingatā o lo wola muri a Keriso Yesu. E ki o ngasai ai. E ki o ngasai ai. Ti ngā mawhaingatā o lo wola au ona I le tua. Ki rongo fia pe a whaiwa le amore sa kaulu wa sui foi. Sui tangata. Amen. Whamalosi tātou e kālesia. Whamalosi anza oi. Peno whai atu le tau nei le umisau launga. Ai whamalosi ia te oi.
Lela umaneto sanga. Umaneto sang. And I know all of you guys. Oh, may kaunga umak nga kalkakolok. Amen. 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 Pamalos. Ongusai dengan luenga lentua. Faitau lava le tato e kale sia ilato lo fa maoni dato surwa. Because I see the big difference. And if I've taken le tua ono to fa maoni is surwa. Tato la fonga lo fai pau ayo tato mero fai. Just the tithe and the offerings. Amen. I keep on doing that. Ilo famaon, ilo surwa. Amen. Masatu pati mo Yesu. Ave Lau Satauro. Carry your own cross. Wenga tauna ya te oi mer taule. Ono sai, o le alofa, whamangalo, o aisimea, o le mata alofa, o le alisimea, anga malu, o aisimea. Ono sai, Ave Lau Satauro, fie saul kakoluku. E rongo fia wa kia ilo sa kaulo wa le ko va ya o ga kolo. Amen. Singa mai malu lua e ngofo. Sau ka longa si ha ke ngofo. Anga le pala ai o si ha. Amen. O isi a fai ka longa nga veseli o sa kaulo ku ni siku. Yes, if I find it, Kalong. Amen. Kang I failo kwa oi. Uso to fine Ave Lau Satauro. Go ahead. Tell your neighbors you need to carry your cross. To auke pole foi les kaka. Auke pole foi Lau Satauro, Ave Lau Satauro. Fie amo Lau Satauro. O isi kangaka ngo mga e amo uma Satauro isi kangaka. Awa. Si el menga ma weno langa so kangaka la ma penga. Wa kumu le fama singo. Amene. Awa ke fama singo aku nge fama singo inga oi. Amo Lau Satauro va ya o yo masai. Ke leo masai sai nga yai. Ake vai fua I masai is kangaka. Amene. Ngai mo kwai pu le leilo kumulo wolanga. Ake ke ngofam va ia masai sai is kangaka. Ia le ia. Almenga ia danso wa Lau Satauro. Au ke fia. Kama au kuma fai Lau Satauro. Va ia oi. Amen. If you fear the need, it's God. Amen. Carry your cross. Amen. I'm a nayala lisimele for my. Yeah, I want to say oi. That means to deny yourself. I want you to sky oi. Ave Lau Satauro. Why can muri? Au ke muli ko wainga. Au ke muli le finge. A kene nga o vai ke minge wole muli ngi finge kamalo. Au muli kamalo I finge. Amen. Ma sani na fa longo I fa punga be mai follow your heart. See that's it's a saying na me. Langa o le heart ka ngaka is the most deceitful thing in the world. O le loto tangata o le mea siriato le falat.
Follow Jesus. I want to follow ile me ngai lo loko. I follow Jesus. Muri a Yesu. I want to muri me ngai fa me lo loko. Wale loko o le loko si dia kun fa ole. Amen. Muri a Yesu. Amen. Muri a o ya Yesu. Now, there is a reason why you need to follow Christ. Because he is the author and the finisher of your faith. That's the reason why you need to follow Christ. Amen. Because he is the author of your faith. He is the finisher of your faith. And you follow Christ. Langa so se temi leva te muri a Yesu e querer ser. So se kemi leva ke muri la wonga manes tanga. Ya, e vai ke vai ya. Olu ya. E mei fo olu ngol Facebook lu misai. Amen. But follow Jesus. Muri oe ya ke riso ye Yesu. So take up your cross and follow Jesus. Amen. Nga muri ari o Yesu ke fia ke malos. Amen. Awo ke muri fo iskanga. Yelele, masatu pati mo Yesu na ka. But you need to keep it in mind. Carrying the cross is a process of transformation. To be transformed, not just to get saved and born again, but you need to be transformed. And that's the reason why you need to take up your cross and follow Jesus. Now, mia oi, Ave Lau Satauro me muri ia Kiriso Yesu. Ona e tau nula ia le tūlanga o tau lea. O le ola whapa ia ina. Langa so sesi lava ina te Ave Lau Satauro. Ule koe pipi ianga wo masangi ai, ule koe alu e ka ai le papia, le koe alu le pingo oi, le pingo ka koa. Ia. Na ile laso na invite ai a uma Teresa. A o inge ia sangat. Finally invitation, afa mai mako ke o runga I makasu. Aloka ingo ya makasu. E alanga ngo ule mga o ke alu lunga I makasu because it doesn't represent something godly. It represents the evil, the worldly things. So gine mga ola ke alu e aisa ume ai lunga I makasu. I'd rather go eat McDonald's. I like the lady men I spend. Yeah, walk a saw fa pele tua fa mangalo mai yakia. People go for equal. You ever feel like that? I don't. Woman, you looking on what my son yellow man I find. E ke alwa o ye ai o le yase conviction langa I kaunga ye te all American convicted the conviction nga mai le nga pa I o le tu e lo ai se le me nga ke ai ye ngo sawala ye le fale nga pu le yo mako waka pu le mako waka o ka ngo mane le fale o vai kunga le lungo le Facebook
O yo mako waka like maka kikele mai ale ngo maka suwa pe o ka fe. Deo ngi me. Ya. Awu ko ke o so o lunga maka su. Ko ke ai nga fele nga oi me kano ma. O isi me ia. Amen. Telele. Langa I tauna Yesu swing o tata o langa. Has to be changed. Sui o tata o langa. O mea sa tata o fie fai, o le koe faia. Mea sa masani na tata o iai, o le koe o iai. Amen. Mea ngā kau le transformation. Mea ngā le kau transform. Sui. Amen. Ya fai lava ke fie ke alu lungo ngol. Ke fie io me aia, io kala ku foi fa pe auia, fa mani se uri okko. Ma ngai o seafood a makashu. Io kala ku ia, it's the same old thing. Same old. Yo. Me aia la le mo fo I la lo I fa le singa ni la lo I. Me pa wa ka. Amen. Ya. O kolia ma sain ko woi dunga ia wale mea ngai mau. Umaronga ai wale mea ia. Ngare o I al fala inga ia o I le o mi a koi ni se ori se le kio mo le mea le masingi. Winga la kwerka nga ke fie ke figo su aku ala wo ngimo la wo ngofo mai le si ku mo mi o mi nga mea. Ia o inga ia. Mele. Se suilo. Amen. Yelele. Ave Lau Satauro me muri. Ya ke wiso Yesu. Asa o ale me te muri ai manui foi lo olanga. Asa se le me te muri ai. Ya ole. Fale tonu fona oi. Amen. Sauna yang a leile tua. Whamanuia mai le tua, taso auso le nei tai au. Hala taso wifo mataro. Au male taso sanga ia na. Tu atula ia mo le taso wafoilele. Mo le taso whamantunga. Taso manatua pele. Le sunga ia ben fasili. Anga le leile tua ia taia. Ia ila na whamalolonga. Praise God. Ma tua le inisio tātou whanau. Amene. Ia anga le leile tua ia taina tau. Ma tua foia siatali ia Wesley lo ia onga. Ma tua foi Tasha. Lo ia New Zealand. Mai na vayaso yang le nei tua ya taina to. Praise God. Ai inisio lo fa penana mo ola so sino mai ya tato mana tua ya to le tato talo ia o Yesu ya tato wi fo matalo fa sai la vale tua la upule sa mato falong longo ai. Moni ma famaoni. Le tua pena e fetalai. A wale ususai I matou I ata I matou. A Ave Lau Satauro ma matou muri ya ke riso Yesu. Le tua e tulai mai ai le swinga moni o matou tangata. Faftai atoe. I lau whamanatu mai a te mātou. O isi a mea e overlook e tangata le tua. O mea whaingo fie lau a fionga. Alo iai le mana le tua I anga le lei oe I lau whanau. So soani mai lau fio. I o mātou tangata I le aso ma le aso. Maua le malose mātou te ave pea o mātou Satauro. Ma mātou muri I a ke wiso Yesu. Pa manuia le whalongo lau whanau.
Ia la wainga lotu i nei tau. Tu mawatu I ato elo lava minga. Whaftai me uma. I le suafo Iesu.